Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye ni rafiki yetu na mwanafamilia wa channel yetu hii ya YouTube, ambao umekuwa ukiendelea kutufuatilia kila inapoitwa leo. Mungu wa mbinguni aendelee kuachilia baraka kwenye maisha yako. Tumeingia kwenye kipindi hiki, kipindi cha Kwaresma, kipindi cha toba ya kweli. Ni matamanio yetu sisi watoto wa Mungu ambao mnatusikiliza na kutufuatilia, tunapoingia kipindi hiki au katika kipindi hiki kuyaishi maisha matakatifu, maisha ya toba. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 16, na tukikaribia kiti chake cha neema kwa ujasiri, ili tukapate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo ni matamanio yangu unapoishi kipindi hiki, ishi kipindi cha maisha matakatifu mbele za Mungu. Ishi maisha matakatifu. Biblia inasema Mungu ni mtakatifu, naye anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Kwa hiyo ninatamani sana ili uweze kuzipokea baraka zako. Tusiwe tu ni watu wa kuomba, tusiwe tu ni watu wa kusikiliza, isipokuwa natamani pia baraka za Mungu zitembee pamoja na ninyi tunapotembea katika kipindi hiki cha Kwaresma. Na ili baraka za Mungu ziweze kuambatana pamoja na sisi, ni lazima tuwe watu wa toba ya kweli, kuacha yale mambo yaliyokuwa yanatuzuia. Wakati mwingine kuna dhambi zingine ambazo sio sisi tumezifanya, baba zetu wamezifanya. Kwenye kile kitabu cha Maombolezo, Biblia inasema baba zetu walifanya dhambi hata hawapo, lakini sisi tumeyachukua maovu yao. Kwa hiyo natamani katika kipindi hiki cha Kwaresma uingie katika toba ya kweli, utembee katika toba ya kweli, ukitubia na kuacha kabisa dhambi ambazo zilizokuwa zinakufanya usizipokee baraka za Mungu. Ni matamanio yangu mpendwa mtu wa Mungu, ulaiki channel yetu hii, lakini pia ni matamanio yetu subscribe channel yetu hii, lakini pia comment neno chini hapo amen. Tuko pamoja mtumishi wa Mungu, ili tuende pamoja. Lakini wakati mwingine pia inawezekana kuna mahali unapita, kuna changamoto unapitia, kuna namba za simu zinapita hapo chini, unaweza ukatupigia simu wakati wowote, muda wowote, tukaingia kwenye maombi pamoja kwa ajili ya kumsihi Mungu ili akuonekanie juu ya kile ambacho unapita kwenye maisha yako. Karibu sana mpendwa mtu wa Mungu, usifungwe na chochote ambacho unatamani kutueleza, unatamani kushiriki pamoja ili tuombe pamoja, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.